Uçlan garip alan şapşura çuralzan bir samah tatsa çesan bolan Yergi gulzem çizen Balana mardiçten Estavrılma Puzaçı ayakran Yergi gulzem çizen Balana mardiçten Estavrılma Puzaçı ayakran Sana Tanıtır balana Şapşura çiçeğe yükreşer içine Şavnaya sperdenişi Şavnaya süsrenişi Tavan yala Kirmerin kergunye Şavnaya sperdenişi Сизренеши таван яло, кирмерин кергуе. Ырыгын удыр хаклыкына сен, бирин баян шар терек вызов уя. Бирин кыжал, нумай хумас, кырлач ойхинже, бирин хизе плещинамар, бирин юлдажымар, бирин дегенемар, чываш халық поэча, шеш пельмеши, Нестор Янгас, Фатих Карим Яджиля, литература премии лауреача, Чуваш республикин культурных тавадилище Эщени, Кучаружин, Юрий Семенович Сементер, Щитмель Шултулдарча. Щитмель Питок, кажем благословен. Оля, вот мобильник темелечи. Сиринчине боксан, бунзак кырдан, майрах парас шуклара. Шагпалах шаг чаплы булымран, бир библиотека айкидже тарзаю, мак дараймары, шагпада паян шагрда, хаваслы ларуты руран, туслы ешпа, шагхытлы залра и бирин дюратны поэдын. Журалны куне тебіргут палырды бір, хамыр туйымзіне палырды бір, ыжы саламзен, сымақсен калы бір. Адерға Юрий Семеновича тебіргут салғаса хытын-хытын алыш бар. Уява ушма варасыны жіне Чуваш Республикин, наци библиотекин директорне Светлана Михайловна Старикова начнет. Тархасшин. Спасибо. Оговорка по Фрейду дещи. Изер, Пуртия Блев, Парисер Питер Щамрак. Сирия Юрадаща Щамрак Сэм, школьник Сэм. И вот Юрий Семенович, от всей души мы вас поздравляем с вашим юбилеем. И желаем, конечно, в первую очередь творческих успехов. Вы тот поэт, вы тот человек, который действительно живете для читателей. И не зря вы всегда бываете на наших мероприятиях в библиотеке. И мы слышим, вот часто сама, когда хожу по библиотеке, мероприятия, встречи с какими-то писателями, юбилей писателей, презентация книги, и говорят, а Юрий Семенович будет, это говорят те, кто приходит на мероприятие. Поэтому вы всегда дарите свое тепло. Вы с уважением относитесь к своему читателю. И каждый это чувствует. Нам всегда приятно, когда вы бываете в стенах библиотеки. И примите самые-самые сердечные, добрые поздравления в этот праздничный день. Ну, желаем, конечно, вам здоровья. Здоровья, которое нам всем нужно. В творчестве у вас будут успехи, в этом мы даже не сомневаемся. Чтобы всегда вас окружали вот такие же добрые, верные читатели. С вами, мы видим, вот хотят дружить все писатели.
Вы греете всех, по-моему, своим вот теплом, своей добротой. Вы всегда готовы протянуть руку помощи. Ну и чтобы около вас всегда были верные друзья. Примите очень скромный от нас подарок, наш календарь, который мы ежегодно выпускаем. И стараемся писать обо всех наших юбилярах. Небольшой цветочек, который тоже мужское счастье. Манын библиотекана каламалы Максимбур, помалды княгия Сембур. Шак княгия Маналла лекреш шак залра лараган, чваш хачинчен, был Германия репидину майшел гуши пурнна, вара уналыня лекня Фридрих Шиллер ятла чапла поэт, хуял либет княгия. Леонид Михайлович, сюда подойдите, пожалуйста, на минуту. Как великий преподаватель немецкого языка, доктор филологических наук, академик, немец Шаржевинчи, Кобленц университет членя Чувашачи, Сандервари райончи, Тугаянчи, Швалзевчинский. Шак Иго княгиня Манапаща, шак сенета Шиллер, хаял липотит надеть. Терезагивал Леонид Михайлович. Шиллер держал в своих руках эту книгу. Да, это еще не последняя книга. Не последняя. Да. Я хочу, Вы не возражайте, пожалуйста, хочу сдать в библиотеку. Тут есть отдел редких книг, редких изданий. Сейчас я Я буду очень рад. Буду очень рад. Спасибо большое. Это вот прижизненное издание Шиллера. Да. И поскольку Юрий Семенович переводил драму «Разбойники» и прекрасно справился, я ему решил подарить прижизненное издание. Леонид Михайлович, вам спасибо. Спасибо большое. Чуть погодя, вам не Шак книга тухра Юрий Семендер ятла Ширавша, Чернисен Пухит, прямо что мы шака. Чувак шагал по страницу. Камеры библиотека на парашу. Именно это Молдаватери, это Молдаватери. Сирен Батра шапкине кешопка. Шарал Шуля. На двух языках. Да, что это будет? Шапкине генела рад Юрий Семендер шеня поэма Першин Шиншен. Хаха Сирен Гаю нажата Леонид Михайлович Михайлов. Был в докторе, имущий были чабдери тепчевичи саму майшерну, имущий хин терлеяне семчинчен. Имущий хинчи Максенко мудикати был их самохран. Тогда ты тем зембите, ты мешай финикешир согласно. Чабу шинчен семендер шалаймаре почепаем ширча. Чабаем надо куда пура. А плохой. Куда семендер финикешир булаган шинчен. Вара палика шапсен пешки лахат семендер. Книгам doksan коллеги гидет. Леонид Михайлович, Юрий Семенович, Шагмик Сумла, Парни Земжин, Пирничный Безем, Яланах Хапла, Булаган Земжинде. Изир Пчелайша Пилетер, Большак Кунзенче, Чваш Патшал, Гуманитарий Асвалай Хизень Институтинче, Ращей Асвалах Кунек Халалана, Педиблюдюля Асвалах Сесердеть. Унда Терлю Дузем, Хускадаща. Тем Зинчен Привол, Шапталов, Юрий Семендерин, Бижекер Лизер, Анна, Нумаенля Пударулыхя, Шамбада Харисмах, Виталий Григорьевич Родионов Раскелеть, Валберин профессор, филология Аслоизин докторе, Пере Юрий Семендерин Пударулыхя, Малдархи Так Хребе Балашай. Olha para você. Pirei mais de banho, já dá mais. Если приугашься микрофон рано интересно Шилу мародун сомбали шилма гундаражунда. Тавах шагында сенсен семендер пулдарылысны юрадаган земгилня. Ебе энже прекалаш сейлдем. Комментарий ссылынча, хожусам булдиш кунда. Да, я це бурагандек. Пользу
Онда бір майлырақ қаларымын де, мүшінде сұрында, қыштақ ұрықларақ шынсы, мүнзем студентсем нумарақшы. Өзіне лекция бұлан бекірек қала забадым. Онда қыштақ ұрықларақ, қабырларақ, қой бұржықне. Онда қыштақ, мәнде сәмден, шетмелік сәмдер кеде қаларым шетмелік мәне. Акында қалам, онда ера, ма жанры өркінде, онда құшмаш. Ебенде Тілмес камбаларақ, камбайырақ балашы бұл ерізімен шпайы бір керет ұслаштарағаны шербі бұлны. Ебі ұтмыл жетшіміш сұлда, піндеді ғыржыр ұтмыл жетшіміш сұлда, шербі культуры бау шуды штет шун жүхне училищене вермеген етші, бұл ұн жүхне редакцире шырызын байын күшлігі етші. Шаблай? Тада чигирлі литературу пірлежіне ертсі бұратшы. Ебенде Малданах, Бурнар Хажаличе бюджеттен келемескер, мен онда системде редакцияне кайта, юры жемешті балашма кейбірі. Ол қойде ұтықне культуры башы училищінде бірін етші. Қайрақ көрбес, мешем шулда кенеғанында, бірін малдыранмалар, ақты құрды берін сеп қайшылды. Ну, ұтықне бірді. Ебі бір-бірге ұнда бірінді, қайран бара, Чуваш патшалық университетіне бұл бірінді кетші крестер. Еп, қындырлағы ұйырыма кедем. Шанбек бөлді. Шанба да ман чималдан хи, оның пұлдарулықне, балашны ол шербіре болса ертіне. Ебенде тірісібек алазан тим же шырма бұшланы. Қапкіші қаламала жырма. Соваш пұлза жидей менскер. Юрisi biraz literatürü birleşen buçluk onda kayran bağlaşıp zemde kalıp balki muğuşam kurtça medren redaksiyere işletçe ondan Anatol Vazan kayran kayfimin bulsadıcı Çepçevşi bulsadıcı sobası beşir kalatçı ondan da Georgiyevhi bir de talantlı bayatçı ondaya bir sakalmarım var restorana çıkma. Ну, тогда тіземде Селенсек аймалла хынеевны лаборатория болна. Тебір абала, хам жіне күшарапсыма хамын жын, ол Юрий Семеновичын пұлдарылықне, олан хынеевілікне қыларды. Тебір жүхне вара, мана ебір бұнден кетен кешебі ұқшадықтар әтші. Если чанда деп конкурсра деп, шендер деп, сана ұқша бараспыр, мен ұқшы деп. Вот шанбек кулужат чего. Хоин комолюбе, те хоинне, те редакцияне, bilmez ancak da вот çiraga nazizine bu motivasyon gösterarız. No ancak da çigirli. Vara yürüyüşümüz kuluknebe, ol haderknebe, ol sadırzaşirenebe de tersibe kalan pinde de varsa lukmulda formaşulda. Şarlık şıravsızın kanaşlım ne elektreminde yürüyüşümüz farklıdır. Unjukne askavadır kayran Pedir Huzangayın purnasıden umay olmandı. Yulaş kivesi mahve bulcu mala halı humun cegalaşını. Kayran var ama hit bilmiş şulda bilse de gayran vardı ikinci. Şa pir numara de bu yürücümün şehir. Ondan de halkunda ütüziras tumas kunda ütüzem şamrak kabul. Yap olmandı onda. Şamrak sene halallaza kalar ısımak. Telimize kaymallar. O bunda halde manşa asra. No çigirli men. Yürüyüşümüz hoş çeksini kayat, mala şavunda elisi kayat. Onda man kuzangay batne bit kas kilitsin. No madagar angayında der. Parla burda. Madan bulanmadı. Men şöyle olsun. Georgorlov batne lekrima. Georgorlov redaktor, yalav redaktor. Onda kuzangay buluşaymaz впечатленme. Georgorlov buluşma bular. Teres tun var aman. Хотя man utmulcisi şulda yalara bijetlenece biremiş sova. Şanbada bijetlenesi için gayman bulancak da kayran vara kaçtı jeksiren Çuvaş Paşalık Üniversitesi'ne piramit duruş. İkişer jil. Vara şak Orlov seksiyin jen yürüsülmüş da mana yacış Çuvaş Paşalık Üniversitesi'ne kaç pulcuğun cühne poeji gajı. Bunda bir kayza yürüsülmüş pa. Sovazevkalar var. Hepçe temlende holdur kaldırısı vagalarım tırısıbı. Hal namusda Pedir Huzangaya mücesalsa o Kalanoviç kadesi. Namuslarına fal. Nümen doğan. Şambek şayrak buluna. Hep mışın kada tıplın kalarım. Mışın cesin
yürüsümün için hıyevlығы, sabırlығы, Şimba layık bulas teni, pul jas teni, o dep unga mille palaşma şam juhnek, yep ol dep ana pelze pulzada da ham jinja. Ona garan konkurs dep pulzan, men dursan yadırlaza pul jas teze. Şu başkanı pisatılsene çenzeyse, telbuluzem, ay beremada eşkel şertri laygas. Хороший характермана. Эйшер шабары шиде заналғаса, рамыштерге мансанды. Мілі олды, чүбір-чүбірді есал, жатлашма еріп бұр. Мұғырған рамыштары. Юрисімесі астылат, пидылай, кулат шымаран қайрат. Бұн дедес, сәрсі бұрны юнан дедші. Ал қане өрлі, ұнжухнеки риторикала, яғында алай-малай, шалай деген Савазане хирислерек я бала был, зебе шурашан сава, чем балекра. Терсибе галазан, вот ману земе, юрисмен жена лекре бумала кышта. Пире, самана сакки хыды завалары, идеологи заманы. Шанбада ден Родионов савышты булаймар был, шудлабынды хан пушпа. Юрисмен шул тамашланса докса, шам еврлыға шендерзе. Вот, халық баяжы, мен бұр пұлдарыл ғын, меже мен ғылмыштыр кене кезем, сауы кене кезем. Еп, тебір ғұт пұқсады ұқырмалданақ, пұқнат шерде ұнсы өзіне зыназақ, ол қайде алнақ, күнда да отман, 2020 жылда тұқны кене-кене, шер жаврынат кене-кене, Виталий Родионова, шер жаврынат шаврындар, күндаврынат таврындар, Серери-вери вудхэм, эмер сабынды, покырға. Экспромтла жеріне ябала. Шетмел 20 жылғы, сентябрін пірәмішінше. Мүлі сентябрін пірәмішінше діл бұлма бұлдарын олар бір. Шетмел 20 жылда. Университетра бірінде шалында шешкерекемшке діл бұлма бұл. Вот Шанбек салымлаза, қалалаза жеріне кенеге. Абламыма бұлдары жамет бұл. Сентябрь чендерек мен ол үйінген оқыра бірензен. 2020 жылға. Ағы, ескалар әске күнді. Рейстрация. Беті бұлдар ұлы шамықсем. Ебі нұмай қаласы дұма сүттіне. Еб шаңырмек темеше штрих баларда. Үйірмақ тұба генегері. Малдан, чи малдан, аллы сақырмыш жылда шекілізем бұл. Ал закырбышында чималдан келсе өземже Юрий Семеновичтің пулдарулығы хойная бірлі игі ен балар әді. Бірі ол лириккалла, оша лирикка. Бірі ол эпикенне сулынна сюжетларақ сылызем ширас турдым. Игі әмін. Ну, вот шау турдым ол хойная бірлі Кережетте бір-бірінде. Мүшіндесін автор ожын же ол бұнды бар. Бұқытра бір енесіндері, бұқытра тебір енесіндері. Вот қалы бір урны шкыцаларды застой деп бірғанды. Ша бұқытра силай боят берін шамбек. Шымыл шулба кайба құтланза бұқырыш, анжақта ол бояжы қалінде пітселар же отырыстырды. Шук ол. Ша отырақ Бажақта Ушман Жулбага естегенсем, Айхи, Эйзин, Любовь Мартьянова, онда да айтқешенбек шарбак мынзем, бізден поэзия халде кивелмеш, вот шабя бала бой. Вот шабы ғытра Родионовын сөбезем кивелзеларына, елдақ. Юрий Семеновичта шамбек шабы ғытра, шабы еврлық сәміна сырмандарды шпағыр ғытра, шетмілмеш шулземде. Анжақта ол қайдан судалза, мүндуза, ұжылза, Кайран хойын урнышыншы евр сингерлік үйді өзем мүндузасын, 89-сын, тада философияны сулынза, пурныш шинжен жуғышларны зем, ұтларақ, малдан кешав епикалар, қаласағайны зем сағалырақтан, сағалырақ бұлза бөжес. Юлашкинжен ол шынжын философ поэт бұлза дәзе. Епхам жәмбек шутлар. Урны шинжен жуғышлаған. Өмір, шен өмірі шинжен.
Шабы утрах упразах варма булдаржы хойын алы заккырмы шылдашықны совесенче кумны курымны тебірлі балана, хитре балана. Вол ожылық, шинышши, шинчерешши, шинтуемы. Красивек алазан чилаймарды, хош бір сылба болатында, хош бір авторына. Шун сүйлезігі. Кережет ол. Уғын тұшман, тавралақ тұшман, шалыш тұшман зімбе кережет. Бұл аскерлі болса жедет, шамеке бұла. Сирінзе хараза бәді. Юры жібер совене болазан, декшанда харамасты. Оның совезе можа, хойбатне турдашы. Вот шанбек ен бол, баян хигун ченек шал ен упранза юлны ол. Ол пурінде жүкі. Тада шал ожылық бала пірлі шымыл жүд. Шымыл жүд. Ну, міле боят бұл, шүтлеме білмен боят. Смолин жемек қалат шеп, қамда жемеге шүтлап. Шүтлеме білмеле сылвада шал жүде кіртсе, ошы болуба, жалақ сылва, шуышня даландарма май келдереген мензем жуамналар. Шоп, шам мәлбе, юрешімен жын, вәжімде де бұлзан шүтлезе, елзе шамбет, ел бұлза елетмілда, черере өші бұлза ғады, вот шамбек мәлбе, шират, бірін, шизепле, халық, поэзия, юрешімен. Ну, мен, қалас бұлзан бәжеғарезір қалама бұлар, юрешімен. Елзе шап, уява тивеш, сан ына халық поэзия бұлны бе мар, сан хылын өжізер бе, сан кубалазарны жүхлі бұлны бе. Бізім біріде пужа бұжақсен мар, тәжірлі бұжақсен. Біссе житлі сары тәжізем. Тавақсана еспұррежім, маллада жанбек, нумай жол, шуаш халықны савандар. Тада он тебір лайк ен, қаластен сердек мазыгарым. Он жүхлі үтті халық ширав жүзіне көшараған жүкта болды. Он тузы жүхлі үтті шынзен туз жүк болды. Түрлі халық сынбе, түрлі халық шынды сынбе. Паржылгайды ұтма бұлдарны. Қалек ол жағы, ес ожы бұлны бе шынзен де санба, ожы бұлашшы бұл маладер шула бұлды. Тавақсана, сылықлы бұл, Это тусклый юлдашты было бар. Харды кіршілі бұрнап бұр. Узылмады қап бұрды бұрды. Туржалек бұрнас. Давай. Чуваш республики Таватилишли Врендегеня, Чуваш нации конгресс президент Пайдаша, Герой Лукьянович Никифоров, та Лидия интерес для доклада Хазергена. Айдар Канайк Лиза Бахар, Сирия сама Каргасша. Кизерде Юрий Семенович, ебі Сиренбе, пейінге 9 жыл ұлзап кірміш жылдан ба? Бұл сапыр аncak пілет бі, мінді бұл жауы. Шараға етшен, сақырмыз қыласыра кере комсомола елдеш. Абын жүкне бұл, шебі, рен, райкома бұны бұлмала ол, ебі райкомра. Бюрешлене бұлны бұласы ол. Шауна бір ебасты зайылынды. Бара, бере, қашыле, физикшен дүттір жүзі, комсомола елдеш. Бұдықтау. Тебірле балы. Герман небелі яжылы Чувашнации лицейінде бұдыр жол ішлері. Шау лицей райбір, каждый шул, мынбелі худ, букварден, илемні литература конкурс еттердімі. Шау конкурс бұл бірін шамлық ширав жезен. Сывы, қалау, очерк, пьесы ширағанзай конкурсы бұл. Ана ебер Чуваш республикин қалт писателі Георгий Василий ебезе бұдым бір. Жюри эшчеже, пайдаже бары, Юрий Семенович, берін бейді алам бірлі бұлны. Тада күнді балар ешқалары қанзем, никогда движенде ебімді бірлі, ялан ұтыначы, Василий Кервенде. Ишау вот республика атезіне езер курза, школ бұрны жебе хор әжелі шиғындарза көздегістен дүза бұрады. Пайынды бұнды ноя пұлмаш, және жұбаскарда бұлды бір вынзақырын лицейрі.
Шағында да хула дизі, телензе қаймаға ұнсы бізіне оставылары, хой жожғымылы бұл тада бері кезетті президент Николай Федорович Угасов хой бұма бұға тұбыры. Телензе қаймалы шағында евро бағытсен евродара, анжақ ол кезет көші біле тағыдыры. Тебір ебал, мұмақ болмай шеш бөлмесі музейінчі бұнда тел болу бұлжы. Бұнда да жанашқал, өзік ожығымылға поэзия кажа ертірі. Ебінде учитель болнамай, оның қайлабы зәне, школ күрнішіне, школ книгізінің екіртіне бергізе білгереді. Юрий Семен Семендері амыжын чунесі біне кіртіне. Пала болса байзер пәледер бұл, анжақ бұл күзік мар, сағыр дергерін ғанадыра, боласақ бұрады. Амыжын чуне. Хой килне, пырза похрадеть, амыжын чуне. Морьері, тедем жоқ, қандықра шуды жоқ. Куланаларда ғарадет амыжын чуне, кашине пуйсра бұрынсен бұжы жоқ. Атизем батнеші түрдет амыжын чуне. Итлезеді жедет бірғаналы қыран. Кушул бейдерзе язедет амыжын чуне, хваттерде ұнчылги, ұнзымағы шуқыран. Поғырға, шәр сывы ежінде, шак амыжын чуне сыве, палы, биде уйрын білдеріс бедірі. Шуғы жібе биде арын танлы. Юрисеменде шап ширнын тивішне, чизы қағажынден тепне шоқсада шақсып базерні. Автор қайлары хойшошқымыл не калужы ядынжен палырды. Тада калужы бұғарға бишімі сыпатыранды чайқалашы. Ондыр бұшне лирика герой яды жоқ. Амыжын чуниди. Аблабылдасын чак автор лирика героя сценарий орлы челге жөбе, табан челге жөбе берге пиди пожарғанза жоғысылы. Чын-жына пөткі. Батшының чуне үйгерчіклен көріні, үйгерчікле чағындағы. Килне бұны, мұрге, рентені тұқмайыз. Аблабы киле құбынны, паянги пұржейді бұл. Вот дезір, ебірде ялдан тұқны өткі, а ялдар бұғыра қамқал бұрыны. Шармы кізім бұлары, бат дезіріміз, юлны бұл ачақ, еқоланыр, шық хәлдебіз негізеге бәйеші, аштамышты бұрынма, чула бір заярашы. Бат дезін жүрдінже, ялдар бітсі бірі, шап бұғыншы қыдарды күнді бұл. Шап поэт сывыры амыжын чуни ырадывы урлы, чывашы ен малашық не, күлянны бетады, у праза бармалы берге шуғы жабалырды. Шак Юрисемендер жақсы бабыт кемлі пузымлаза, қалалаза асталаны. Шак бұнда берін, тада темір жабалы бұғай, дирекка герой болғаның не бол, философияле шуғышылауға, амыжын чуни видері қыдартса бары. Апла бұлзасын бұл тарын психологиялі, чуна тытса, пачырдатса, илеген қайлау. Виталий Грозин Елотун берге қалар бәтке, философиялі тәшейдері, Ширавзин қайлауыз не балар әттер. Шақсы барады да, тада жүрін көріні. Амыжын чүн шақсы ол, чавашылгене, культурине, упрама, тада адаландарма, шынсы жирны сывы. Кон берге, христиан сасы қажаттыра бұл шәлік самаққаланы бұласақ барады. Ебер, Юрисемен сенің смақсы, христиан сасы кейін қажаттыра. Ебер, шәржене чаваш ятпа келіне. Еппин, Пирін чываш еліне, чываш ергене, үтті қалықсын ел ерге бұшынже шуғаза қайма памаламар. Чываштық сынзабатне шен майзымбе шені жая қортмалы. Шағы ол бірін историялі тілеу. Ана бұрны жағырдесі бірін пірлегі бұжауны храм, чыдылма храм келе. Чыргем ршыбе, шақса вұребек келзе андуқтырчы. Юрий Семенов Семендер паянги пайсынде тисумлы, пайсынде бірі. Оның пұлдарық етешкерні май, ол пиде туйымлы, сизімлі, пүздік чүн ұрадывылы, аңғы табра бұрымлы, пұрны шене философиялы қоғаған соғыш тезе қапқыза қалан май бұлдарапы. Уцелін пұлдарулық бол чываш поэзін кейшүй пүзімрек поэзия. Пиде бұлдықта пұстаятпы.
пулдарулых каже, поэзия каже деть бір. Анжак мінле хавал пулдарулых каже сывы земзір. Юрий Семенович, була забырчы бір сывы. Тархашын. Рашей базары, кузовы делал впечатление, ну, мажарда, а благодарите, те бабути, азакитерес, кому, журалыш, Рашей базары, шабалат, Görelek, Araşşey Pazarı, Suduşa, Çabzan. Çugay Umim, Cumrah Mazarı, Buymin, biraz kilet Buyza, Şulidi Bugamşın, Hireleş, Hayarın, Sımzarın, Çeyen, Ebir Tavar Sudat Pradesh, Buyza, Sudaş, Raşşey'e. Yarım sabah. Şurayı var mı? İlk soru başıyla hafif halife gayret edemem da bulakır. Varman herince yuman kaşlat. Yuman ayınca yegere taşlat, kıvar yaraşın, kıveltin içine sadu haşın. Bir çıvaşsın, çıvaş bulaşın. Uyra yurkaya, çıvaş avranat, Таван таврана, тари тавранат, ешне ужашын, ехне зашын. Bir çavaş bulaşın. Çünkü ohra çeşek şuralat, çeşeğe sarsa puştayat. Nehi gire başın. Bir çavaş bulaşın. Видите смысл? Видите Кирилл смысл? Юрай. Товарымыздан жаңа Виталий Грош видела, когда философ поэт десе. Вот чанжана хайруллары шафтер кезінде чанжана философ. Адырға паузан х темін алшы бар, қаңын барды чуар алсайды. Геннадий Аркадьевич, изер смах куштарна май, малалады смасынеде, хали смах бирин профессионалы писатель Зелень Союзын дертюжине, палы журналиста, ширавшина Геннадий Аркадьевич Максимова, Тархасшин. Товарымыздың Dadovich. Это жадаласа почему агременте в направлении членства келдім. Продегрепорден чешам бадай бұрғында сенашыне аташын Видар Варма Мария Федоровна Карягинна. Анатолий Шкидиче, Елена Владимировна Светлая, Дара Шугунда, Десмах. Инженер Сакузенте СЕС, Унгушин перенаправление промышляры, профессионал писатель Союза направления. Ундай Иварова председателя Шумне, заместительные, пара заместителя, заместителя, Игорь заместитель Берин, Парей Карьевкина, Мария Федоровна Бульджи, Музырбушнец, Сергей Лукаш Павлов, Шабахта опытнее Пуза, Шабахта малашный дешкес, кому попитве Пуза, Шамада Шабет Мендурмар, Музырбушне, председатель Пулжуси, Елена Светлая, Елена Владимировна, Шамбраксене Херзене Алжуборга Дванурзе. Музырбушне Ирин Аксакал, Семеннат, драматургии сектинже. Суммадана, Герес Папрашин, Мария Федоровна. Каскагана, Кашекалапа, Уна Марабежин, Риксамакалапа, Узурши Пармес. Сендере хаман пулдару шулешне тонран бах пледер, вал ялан маншунгра, Брендюшбек, Шолдар Даганбек, Юлдашбек. Канаш помазрах, брент мезрех, смах по брент мезрех. Темле, шаме пуш Сабынова. Ебе Малдан, Елана Кенебегех, традиционно похонза, Ширна, Анджах Такайран, Хамын Шулашран, Май, Урухлас, Чваш Смахне, Урухиндень, Курса, Ütüzem женщинеллебек курнаган Ширмадынскер, Шавындан, Вол,
Млегалас. Өмірбе совет тапқырынже, Ялау журнал редакторынже эшлене шиин. Бурде кивилле шумышлат теме пулдарны шиин. Шенелле ширагана хабулдуза, ялана хын журналинже пидетлече бір азырғанмазы. Шаумана ұшра тіліндеретші. Бұл хабхаландарына хайулықпаны, сымақпағыл күнбердем анонимде каламан. Семендер мажудымба историе туйза бурнаган поэт. Шаржул болшин өмірі бір махмар, анжақ шаб шаржулар тивіштен илемлен сұңғын бұрын зайырттермелешке ға. Мажутпа бұл шамна пиде туйза бурнай. Бұл шину мұнже, нихшанда пушне ұса жүремене курманы. Евір жұқшсем не бұлашы бұл. Чытмалламар евір асапла саман. Сем не бұлашы бұл бұрдешет үлтіға байытташет. Анжақ у нихшанда шабна құтартман бере. Яланақ ұн сынаре шуда. Халық не дұғайт бұл кулыба, шуды күшпа. Она бұрсасын хош далса каяды, сан кымылу. Теңгіна ұрықла бұлны болсасында, вал ұрықладат сана шықлет. Изірман бакелі жедір бұлде деп. Дорогой наш, любимый, уважаемый Юрий Семенович, я даже отложила книжечку в сторону, потому что я понимаю, что ваши произведения звучат идеально и прекрасно только на родном чувашском языке. Потому что вы мыслите на родном чувашском языке. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы есть в моей личной судьбе. Я хочу сказать, что это огромный праздник для меня, что я знакома с вами. И в том посвящении, которое я адресовала вам 5 лет назад, поэтическом, в вашу честь, в ваш юбилей, я назвала вас немеркнущим лучом. Юрий Семенович, знаете, мне кажется, я ошибалась. Вы не луч, вы солнце. Вы яркое солнце поэзии Чувашии. Вас очень любят. У вас есть прекрасное, замечательное стихотворение «Построить бы мне в сердце храм». И я хочу отметить, что вы не просто построили в своем сердце храм, а вы еще и впустили в этот храм очень многих людей. И Юрию Семеновичу не важно, какое положение занимает человек, какой статус, какая национальность. Он в своем храме находит место для каждого. Спасибо вам за большое, доброе сердце, за вашу порядочность и за ваш талант. Мынжыл юраду паршинжын, амсан маллы гына юлать. Телели более тузым, аян шакхалы мынже. Семендерин паланне, томандидер шыргуне, шырне пулдыр кыргуне, южи болсам да озаллыне, тосым жын иткерлине, юн таппине пузымне, ергелезе пулаганне. Епінде он жин намайкаланы, юбилейзинже ерсе бөлмеде болны, юнажарлар майпур режим яланақ савынны. Но тустезе галамаман хыйлық мешіна хам еншен галамаламар тустезе ман тустезе. Ол шин хой шуқышланы еншен болмалау. Но жабақта пардак шивық болны жин. И он семинарен жетра поянгунда, вот он семинар пушлахен, он семинарен жетрадык, вот тогда ташингралладык, получал бужрах, татсабара дейдова, халандарат, и бир халинде ватызен жудинже, перен млегаламала хыжалда камзам быныне бир был перенеш маренде, был сиренеш. Вот пилини шаблах парле, ергелле, уцадухмала утрче дезе ебе, сана сыла сунады. Тогда кунда из печенькельмень,
Сингельмен, ағадин марин де бұршықыда баянмен яшкеп жер забанын санатысы. Бұқағаннызым күн дақлара іші. Айдың қадыр сағылшы бар, ғайысы. Ол Раиса Максимовна, ну ол Хамаровна Раиса Максимовна, Мульхимар был, Чумашласкер был, Чампаевна Елизавета. Шабла болды? Сирияға жүрізімен шықсы білмес, бірінізді білеші, ағын Шакунзенде ебер виде будешь туда передано. Он можете представить собой, как ему сказал, что президент Шуманде, Россия президент Шуманде, он может представить Валерьевич. Он урлаевер, Юрий Семенович юбилей великий предельно, Балах Мадана Козера. Вот. И Шармада ебе Хаде, Хамр Чаваш, республик профессионал писатель, правление я тебе. Саботра Шюльден, Мускавран, Каланезен, Ядеве Парле, Юрий Семенжаевер. Мен помалыне пора, да? Поезірегі намар фурны шырада пақтыр болмеш. Алчы трек, уже вернулся. Я же меня говорю. Туған Марзем, Юрий Семеновича, Мускавран, Жадарбаза Шагымбек медаль жетірі, Лермонтов медалі, Жадарбаза, Юрий Семенович Валли, Хытын Алчукса бере сақна, он қойдыз жетірі.Уда сөйлені бұл. Лермонтов. Oyunda bayağı medali layık bilir. Шобақ сылақ бұл, Шобақ шамбайын келеді. Ағам бұрын атветті ғалымырсы. Өтін алшы барыға. Мұнда күштіне, бара қамын сымаға ғалашылесе, бүгін майғалашым ма, берін қазым ғалашылеш. Орден землі білішка, шеде соқтыр. Ну, қаласа болмалла, қалмай өтетіміз. Юрай береш, әш көрәт, шивық күнзенде, шивық фуғатсенде, Юрий Семеновича, Хочезіне, документсіне қадырлезе жереші, она Чаваш Рефтуки Убенде Тавадишле Эссержин ордене Бенагулашын. Вот такой ердені. Шавнағыларына қаллек бірле ұстағымызда көкіріш не жағасыды қара лайкына шавасшы. Лайк! Тогда пусть Марина Федоровна, Зелена Владимировна, тогда пусть Волкирин Шамрак Сомыш, поет, выросла жират, меня председатель Кулужизи, вол худсене документсене бәдеге тергелеген әш, вол биди кирде, мәрдезен малашне бер сумлажынсене, ытларақ наградызын барасыне, шудайрешен, мәрдезен әштегензен, бері писатсен ұшын деп байытсен, ұшын шабден ұмайын. Шабытыра жүржемеш, мамы шағырды келер ұтыншы, вғыда парынман жүрады ұяқты. Ебі сирена бар элементче, жадарлаза юбилей киресе кетнече, варашаңдық сымақсын, вғыда парынман жүрады. Езен түрек туйымлыжы, дүрек шаңгеші забырын. Кезем бір жүрземеш, таван арзене, жулда жарзене, әште жарзене, порныжа юрада астық туйым земсерін вғыда неге жандығын барынша. Шабла болды. Шабла болды. Уява малалай лемле юрабат сатпар. Ушлан грибалат Эзерпурде полеген юра. Смализем палат Юрий Семендерин, Кецейлер, Чуваш эстрады Шелдере Тамара Ишмуратова.
Юрий Семенович или Леонид Михайлович Папалашта, Арчан Джактаман, Тебргут, Паларцах Вараскелет, Михайлов Леонид Михайлович Яджи, Бирня Республика Раканамар, Федин Тинчибе Пала Дизенде Януш Пугмен, Волпирин Аксакал, лингвист, филология Слойзин, доктор, профессор, академик. Юрий Семенович, Манан Смак Леонид Михайлович Апараскелет, Аставадрик Мандер Эбер Унун Сумба Ювелиния Пала Дунача Бирмбадинча, Паян Варас Ирбат Нежаран Зажитра. Я приглашен Леонид Михайлович Михайлов, доктор, был пирен Чаваррак, Сендер Варвидер, Хенчи, Тугай Ялинча Жбралтаюсня, Ундан Делайк Шинсен, Палышинсен, Майдухна, Петр Иванович Иванов, Ятла артист, Академия драмы театра, Шепите Павл артист, Шавелта Журална, Мадеева, коллег Шавелта Журална, театр Шинсин, Ильсесин. Он запустил он добрение Шинсен, Осква Шинсен, Осатане Пешахайбе, Палар Шинсен, Шавдерину, Майшар Шинсен, Дену Май, полковник Сен, Пармашан, Капитан Сен, Леонид Михайлович, вам слово. Сюда подойдите. Я встал. Юрий Семенович, сегодня прозвучало очень много добрых слов в ваш адрес, очень много добрых пожеланий. В своей первой части поздравлений я буду очень краток. Я хочу в дни вашего юбилея пожелать вам доброго здравия, благополучия, новых творческих вдохновений и в дальнейшем, так как этого делали раньше. Стала уже совершенно банальной истина, что поэты, а Юрий Семенович у нас большой поэт, и не только большой поэт, писатель, драматург, переводчик, талантливый человек. Поэты видят наш мир своими глазами. Тоньше, более чутко, оценивают все окружающее по-другому. Отсюда их мысли, отсюда их чувства. Поэтому мы с удовольствием читаем произведения Юрия Семеновича. Недавно вышла книга «Создан», первая книга. Я хочу сказать, что поэт служит своему народу, несет своему народу свет, мудрые мысли. И в этом смысле я хочу подарить Юрию Семеновичу совершенно нестандартный, уважаемые друзья, совершенно неожиданный подарок. Вот этой вещи, которые я держу в своей руке, 1700 лет. Эта вещь – светильник римских легионеров. Он найден моим другом, археологом, любителем во время строительства своего дома. Он нашел 3 штуки, одну оставил себе, другую передал в музей краеведения своего города. Это город Альцай, в Западной Германии, на юго-западе Германии, когда римляне посылали своих легионеров завоевывать новое пространство, они организовывали гарнизоны, организовывали новые города. Так возник, например, город Трир, родина Карла Маркса. Так возник город Альцай, который здесь выгравирован. Этим светильником пользовались римские легионеры, естественно, в темное время. Здесь даже выведено имя пользователя легионера Камасо.
я хочу, чтобы этот светильник в дальнейшем вдохновлял нашего дорогого поэта в сочинении новых вещей, новых произведений, чтобы он мог продолжать нести свет народу, нашему народу, чувашскому народу, чтобы наш чувашский народ развивался успешно во всех отношениях. Это вот я вам обещаю. Инструкции по пользованию. Шынағақ тут суымас болмауға. Я еще не успел закончить. Дело в том, что я совершенно в восторге от творчества Юрия Семеновича. И очень горжусь и счастлив тем, что удостоился чести быть одним из героев его одной из последних поэм. Поэма называется «Шар ал-Шуле», в переводе на русский язык «Дар судьбы». Классный перевод этой поэмы на русский язык сделал Аристарх Иванович Дмитриев. Вот. Обоим творцам этого произведения я бесконечно благодарен. Но не только это. Кроме русского, чувашского, Юрий Семенович владеет прекрасным немецким языком. Он прекрасно справился с переводом драмы Шиллера «Разбойники». Я видел этот перевод. Классный перевод сделал. Поэтому я хочу подарить, чтобы он, продолжая поиски истины, прочитал еще в оригинале книгу немецкого философа Гадамера Ханса Георга, которая называется «Истина и методы». Известный философ современной Германии Юрий Семенович. Леонид Михайлович, Анатолий Ильич Кипеш просит, чтобы по-немецки с ним пообщались. На немецком поприветствуйте. На немецком? Да, на немецком несколько слов. Салам амала. Юрий Семенович, их предложение за закал глаза. Их предложение. Liebe Freunde, das mache ich sehr gerne, indem ich meinem Freund zu seinem Jubiläum gratuliere, herzlich von meinem ganzen Herzen. Er möge so gedeihen, sein Schaffen würde sich fortsetzen, ja, und bis zum Ende. Anladım dedi. Был немешкер на приместе, а был Джанвада лайфпред. Тедор сумла ханадир батники зажитры. Чуваш патшалық гуманитария асылық институтын асылық шыружинец махбаразгивет Леонид Порфирьевич Петров, Пиццейлер. Тавак. Хаклы Юрий Семенович. Тван Марзем, Хизеплер Назем. Приксимах Леонид Михайлович Сергей Галазоварский человек-то. Терензагай мала Тепчевича, ученый, Хойваладинче, вот не несилимеш. Хойваладинче был Германинче вижу эшлезе, немеш студентизене, чувашкачи, немешле, еплети раскалышмалы не времени. Вот я Терензагайда вот мәліне шабынбе чулғулара был, ядарласы анде чергезен варене гыщен, Парабелок мускаврашкайне, мускаврашкайне Европа НАТО дұршугене, шалынбада был,
вот Черкесине, Чернебек, полиглот. Умбатер Мулнашин, Юрий Семенович Пасербек, Партевде Шандек Шугажачик Сашенбек Шлемел Ударнишин, в Зене Калдова Скелет. Паненде Виталий Григорьевич, Тизенде, Азанжич, Чинахта, Пенис утра, Юрий Семенович Пирин Чувашалах Паятне, Халлаза, Ядарлы Сейтсешлери, Виталий Григорьевич Палатре, Шар Сейтсинче, Зларахинде Пирин Унын Путару Шулне, литературы теории Кележулин, Пахсадуса Хакпачеш, Пирин Чежизе. Но панхи шак ходлазалара балах Пирин Хавастуин, шар Хавастуин вол Пирин Ослох Эшенизен Смагазинче, Калапланна, Нумажукне Чандек Ядарла Папка Земикзегелешеде, Калаш Кунгадеше, Пирин, Чилайк, Чихаварла, Чилемле, Чи интереса с Максим Сирнет Паширнедеше. Но жақтавал Нумажукне Халах Пельмезер Тарзуат, Ман, Шак Мелеса Манпурза Урза, Хамар Эссесем Сирне Сире Булаза Парзакелет. Хизепле Юрий Семенович, Изер Ченнебе Чувашалайгын, Менбор, Вайгалара Шелемезер, Чадомна, Кунрангун Осталаха Аталандар Забрза, Халх Паячетне, Ченнебех Тивешер. Сире Хамархал Хизепле, Плет, Хаклат, Юрадат. Сирин Булгарулах Черемерзене, Хускадат, Илетуим Брадат, Шугажайрат, Осхатыла уян мабулажат, Пурнасри, Еврлах Сенешіндерзе Малалаутма, Халхаландарат тада хистет. Есир ширна Еврсы Магазин Баянда, Чунатын Канайлище. Сирин Совадыра Хайлана, Ушлангири Балан, Юры Чуннебекте, Чаваш Халах Юбе был задача. Есир, Юрий Семенович, Тыван литература, Алла Жулыкла, Яла журналын тепредакторынче, Чорек лимаретлашлезе, Чуваш халықне ховырын хватла ударулы ғырба, общество ішінче ялана хастар болыбе пірлемар савандарды. Езертір үштеме Чуваш халықе шыжыври, тада тенчели литературсен пушинче, нумай шанчықы туступре, шартусем, хайсен шыжывзенче Чувашсем жинчен, пәдем тенчене халиде пәлдерсек тарашын, тавастері жаранжын. Пархатарлы жерде малашында шидин тухичны шидин дума ширепсыллық, ворын гунжул, телейл сунатпар. Ялана шанбек хастар комоллада шивич осхагала болыр. Сүйеги хватла калем халахамарын чунхаланен, порныш вайгватне, пуян осхагалне туйза, пирин ламран ламатысылаган кунжула пуян ацах кудар. Таванча кемерде тан удар, таванча кемерде пір болар. Бунда Аллах фирин ослых ешенизем, сире юратса, хизеплезе, анны жүзем жынза шағында ядағыза, ал бұсына бізен войхыважы сиреде малашын ішлеме лайық сылы барделей. Ну, Аллах парне, нумай колмаш, институттарына осқағыл хывачы, Сенегинеге, Падибек Фунда Хамар, Эштер Мерзень, Эшехере, ну, теперь, номай умаскали стукна гинеге, говндек ген киштенки берги, ебер Пальтешогуне послах по конференции, термин Чешубашан дать материал. Лайк книга Зембитен. Молодцы, лайк, Тыван Мартынович, надо Пушкин, Маризонда. Василий Николаевич, а это что за... Пушкин Витка Василий Николаевич. Изервитка. Хашарда управление членом это Курмаш. Шамбада Пушкина кунда бардас булат перексома каламалла Василий Николаевич. Ой, Хашарда рагашу, миллиард камарами. Кунда лайцеме. Василий Николаевич, управление члены.
Вот шабах Борисома каламалайна тумар. Хазитни, бажитни, азыргамарым. Василий Николаевич, Александр Сергеевич, а теперь не калаш моих. Сас сихадым. Сас студент сами мунча, ну мои галашты, пурди илдедер будет. Кунда ну мои балашинчен галарыш, мен бирге галас келет. Кыжалды илдет көл. Чын малда анде епшав школ учебнигізімбе, школ программизм, телешпе хамын бұрдышта шерім білік шыл іштерім, вренде институтынча. Патшені программизм долым жүхне, вот суйлама бұштарымыр, он жүхне бұғы бұлжыны везе балыр жеш. Көшпір авалхи ябалазым, вот пачар радионы профессор галары, хитре дуидны ябалазымек, бұғы дертнемай, хайзен хақне жуатреш. Шавын жүхне калы бір ну моях болмасак Артемьев профессор жерде шавынба түргелет. Хай бүгінже терді ятса мен десен, я десем де шупкалан забычыш. Кама жирамалла, мен дұқмалла. Вот шавында прикиленюзер Юрий Семендер, ячы, вот манын шуғышпауыл, классикаладыр зәлчі. Шавынба вырос в школе зенче, чываш литературне времпе шуғышпыр загырзен. Унчықте Петр Мазыргалазасын мана хашпарезен персе рахмада қадырчы. Мен левел вырос в школе зенче, вырос литературы шучепе, чываш литературе времпе. Шерім билік сегетшер, бұнны мұш, тада бұн бір мұшқасыра vrendірбір. Бұл программа надо Юрий Семеновичен ұлдарылығынче, ман жуғышпа илемді хитре завызы едіп савалыры бар. Пурнаган мен зімбе, савыш зімбе, писатель зімбе, пширавшы зімбеде, шак ябала зәде, хай зімбе келішсе, мен даваганчы, калаштарлаганчы, уйрыманақ, шырғышрахи зімбе. Юрий Семенович пиде мен келіштерчі, епкертне совместные хрестоматия де программа надо. Чи еврны да, шав вырос, ну, майра учительница зем, малдана чуваш литературне пить келіштерешінех марчы. Вара мен думадевы, вот Юрий Семенович говорит, когда бы чихтел дела враштет. Давайте де бір команда пуштарды, шавна, илзе бұрыр, вренде сетне. Хам галап еп, кенеге магазин замдыры шүрем хабрерне. Бір губа кенеге, илзе будым, каб авторы бұрыганны зеде, он чихте кенеге замны байдуға чеп, бе вырыстадуқты зеде. Бара стемде у меня вырзабадымда, Юрий Семенович Савкаларыш, Сабазен Уларыш, Юрий Семенович Шахайшенде кетменде кулчы, халькалап учительцами шакында камбуштарыны пурнеде албуса барар. Асват нишаны шоки, бұл кенеге зене халькаламай радынде, хамшутпа келне бұны. Мінледе бұлзан шав чываш литературине хамыр халық ушинче, онда хулариш кулсенче, терсібе глазан. Шитпіл сағырды брасенче, хамратызым еквередеш. Шав Юрий Семенович онда тұқса сывы зәргаланы халыға қаймайлы шавырнеде, чилай бұлышты бұл. Тепір ебала елдашсым, тепір самған паян выршаш, чываш литературине, меншін шав Пушкин пұштаса, чываш вырставгайт пұштарыдезе. Паянда қалабы бұна. Нигамда елдашсым, ебір университет подержишенсем, Родионовты, Семендерде, епте первода университет вренде бар, заочно вренече. Ебір агачар литературине не времени. Америка литературы, Испан, немец литературы, анжақтар зіне бір пәдем, я вырставление. Оригинал, шақында тұқса қалашты профессор бек, оригинал бағалашықан сағал был. Шау вырставылаза, ачазем, хайзен, таван халықне, чывашта пәрмендезем, бачак пәрмендезем, пирен чуна, илепли литература онларны, пиде полышса дезіршілар. Онжықте пиде шауынбек, тапқары болчы, бір-бірінче ташман жыра бабыштары мұртарде қалашын дезем. Шав бұжыра бері, чываш литература елдашсен, хайне халық, тірлі халық күшінче, хабыр халық әтізенде, чывашта бірмендесіне, шебіштараган, хайне еврде цемент болчы. Шав ішре, семендер бұлдарулығы пызық бұрынде дезіршілары беді. Мен жінген амар школда ат паянак, үссе бұраган, ектар жыбырзыне. Оның илемді зымахи, чуна девеген зымахи. Мінле қаламалла пиде вырылды бұлчы. Мен гуляндар айтманы, вот семендер кәштінче қалдара, сауын загайза келді. Үштар жиес, тебір семендер, шуралны жиес, келен жиес, пулан жиес, Кузангай, Ухса, Иванов, Илемлихне, Уянлыхне, Осталыхне,
тазаганзем. Магиканзем бек, юлашкизем буладыр же. Вот шау хорош такла. Көбеден бек пирдем келет. Менде борны бар. Но псевдонимне шутлазан семендерін девыл. Мен херлі жар шерде бұлзасынды. Қайыки бұлнар менше район деуді жарылзавесіне. Он семендері бұрат берем авалге мұн аслаттезен бәтінченек өтке. Саварзен теп хулине шабырсадықсан. Семендер хулине күшараш. Миже бірге алла болмағыл, шүршір Кавказға. Шау, семендерзен даврашынче, юнинче шүрен ек бөлдедерді. Хый бара, кибешкалашле, шамбыр чөкте шуғыштыр сиккенесі шүренесі біртсе қайсан. Семенов күшамат помар, семендерге жүре күшлары, ман баяны қалас келеді. Юрий Семенович, езіна паспорт күшамат жақтызы ер. Юлдыр ол бірге, шундыра, юндыра, шав семендері, теп құлан, ячызыне, унди азадесен, үйрешісіне асуда бұрынзасын, бітмес бір, бұрын атырды. Тамақ. Шаблауны. Юрий Семенович, Пегелаев қалар, сабақты мәлі жоқпа, шыны, дебір, семендер, шуалма, ұштаны жи, қадірлен жи, аралана жи, мәлі жоқпа. Семірден билетті Надя Аркадьевич. Uyda semender de uyda. Ben seni kısmım. Bunlar ben kendim oldum hesapla. Çünkü писательsen birleşeme, şavıydı bala intereslenmesen, işlemesesin, kolaymış, depresemender, küçük semender. Şamlıda işlev kulaççı, şamlık literatürsen böyle, şamlık şirabısın. Belki var писательsen literatürü şamlık seni buha seminer seyirdi başlıyor. Şamlıda ilgili kulaç. Siyasra birinin bilgi kalıcı kulçu şakıda şaklak şirender kadar. No, şekmen bilgi jitsesin, teşenisen bilersen, Erçedesi bir kez semenderin koyani, köşene kuydu kapesası sıvıyla meşguldir. Şambek şukladır esi. Şambek şukladır esi. Sabahta bayan semenderin uyarı, sitmemek suda Semenoviç. Al bakalım. Юрий Семенович, ну тогда совоземки скелетикеры. Sabah. Şadımda sıvaya kaderlesek kurdum. İlk sabah buladık, kader. Mikrofon yedi. Gülük şubat. Gülünden bol. Patva külhilleşin pırre, tohat teşedir hularan, şulne yerine pıhmaş, yürek, uy urla, çavlara şurran. Koştürme yıldır ti, uşmage, sın kurnat pıhsan, iştat tutatına turdi. Kuraktır şal, kudat bulsan. İlk kaçık şekilde takılaç. Arabu yelçinşke. Yeple baştan tercih bilet. Maşin zara, pirneşke. Udaçı bu yaşta gider. Sadarı kıyını minçen, dört pışkınca şekilleri tem. Şabırgaları almayınca. Şuralayken, takşan tıkman huşi hresçe yabalınya. Ni şullama, ni hırama, ni sallama, unalırnya. Da, tetkayı edem. Ondan şabir böyle kışta kaysan, kuş yapıbın udas bekşuk, vırdat güvenli muvatuk. İle dersin. Yence denine bakalasan ikarcıga, kurak tehey patnaşinet, kini bizem. Anvaskırma. Akşam iş kaderi sene tagam şuhak tapılmalılar. Bilseme, ile bizene, ten kirli bunis malalla. İlk karşık hariç bir şabat. Ey şulhan külpire. Kaçık yalallah da bat. Musaldan kadar diye. Şin aptırat, şin söyledi. Nimbete gireymiş asa. Şurla da muadu küget un alvinşen şusak tuksa. Ağzına kullanalım. Yepre kalan kadere. Yepre kalan ha. Ullarat, yekrem kuşan fitre germenya. Şu başkaran lapka kasınca. Şıva şu uçan şununçı kervenlik urna şapşurun şıgırlıkınca. İlekte hatlık, kabırlık, ansatlık, şünette yuhrat pega ekran. Ancak minma çındırı şavtmalık kulamırpa upleşinma bayan.
Хойемрин шедемскер душне вада, демскер кудардан шамры кырымрен, хойуши еремеш кушнауш мата. Варанна хала хурминчи кермен. Ларат музей. Ленин музей биркес махкуре. Ларат музей. Кам шутла, кам энена. Сингерлихе сиксесин шондогун. Шоп шарында хошамгая хинена. Метабала янгас, духтарна юм. Давдабу. Школ темени малалатыса микрофону мне тегір хастар верендеген Россия Федерацияның педагогишлер веренден давативишлер ищене Иван Ивник Митава шле премезен лауреатча Надежда Григорьевна Иванова Тухмаваскати. Ырыкаш полномочия Ырыкон. Хизеп Юрий Семенович. Ырыкон был так себе. Юбилей я тебе. Хам я трана жахмар. Чуваш республикинчи. Твачым щитник белик шкулда. Эшлеген учитель я тебе. Он еще Пушкар республикинче, Туда республикинче, Ульяновск области беле, Самара области шкулзенче, эшлеген чуваш чергине, Таван чергине, чуваш литературне верендеген учитель зенче, сирет тайма буши зегилдем. Мингалашын хайбе Копаянхи шаккиске педагоги зерлар покма булдарада презентацияче педемишлер дактам. Чынагактай изир чуваш кулин верендевенче сумлада тивишле ерговарда. Он берги вас минкалчкаларенде. Был вырыш кули берги чаран задаче, эпе чаран задарашу чуваш кули берги. Булдару школ верендевенче. Икемеш Икемеш свайтера лабудасан ата тусадарай веренби методика комплектче. Покажу. Юрий Семенович, кунда булмай. Вот лабудасан товар литература пилигемеш класс, миле булат пилигем акция миле верен забраше. Товар литература пилигемеш класс, на килди була пилигемеш класс. Шаран товар литература бала лабуза херши дизелит веренеше, килди була бала бум зелит веренеше. Тебе движи заметила, иркли була школ библиотеки серинчи материал земпешлище. Хали и бир кошал сирин белешлесе, туслых киберик не девал, колардымай кунда сирин, он берги Виталий Георгиевич Калаве, ытты черек хала визентада ытты халах хайла визине, кужарыган визенчен, чи сумны зенчен пегиде загалары. Вот това литература, пилигим шкасыра, това литература, ултым шкасыра, това литература, щичим шкасыра, килди вулав гене визенче, тада школ вулав гене визенче, аплабузасын эсер чыракта сумны вырыме жонна. Хали това литературе программ ниша, аплабузасын малдан кивал, пилигим шкасым вали денеон, чыва шкуле денеонда. На ултым шкасыра муштаза, вымпрым шкасыра гене шишак программа. А вот Иванова Майков, тюсли программа, пилигим шкасым вали, чываш сумаха квартарчиш, министерство зем, класс 7 дизайнер хварчиш, кул программа ба, пилигим шкасым вали генеше. Хали ФГОС кинемай, аплабузасын федерациин, парчалар френю стандарчи зем пилин, программа зем бача улжынчиш. Мускал идея почему женщин, и у нас сегодня калашны, сегодня мы калашны, мы летим музей, мадалан перед поэзией, литература, мы летим музей шука, нанотехнологии земшука, илемных форм земшука, тажи зембели, юры зембели, коммунсипейт зембели, ты тему зембели, ну мать из этого лагеря, вы зембели, мадалан, а кильди улав бинеги билигим шклас, кильди тованги, илдензап кадемара, амушин, аплабузасын, чуне. Курсовый бирге баран геронтиоткен шкаласы гадартыге, Мюншен, халапыге элега малдану наига хали, вундырм шказа гартнече, вундырм шказа гартнече. На Виталий Григорьевич Родионов княгиня Герце, программа на гартне бирге. Килди улав генегивал, ача, причине чак буламаш, килди асли зембе булать. Асли зембе калашса, асли зембе булаза барса. Шанбек майла майлаштарны. Аплабузасын вот кунда шады совалини манала. Он еще кунда минчин галапага, киске палаштару Юрий Семенович Сиринчин, а может чумни сылбие, хайла ба куча бужин, булана хайла тора ховдилы жугушлар, сүтсе ялма, шыра малала. Он еще туда улы жезем, и шыра зем, ага минчукле, иш, тума буладики, сирин шага сагра лергели солба, ага ача зем шлемишсем, потому что вот синквензем даващи югерчик это дал ты минсем.
малала. Ултымыш класс, тыван литература, тыван литература, полуслы также было темара, плавзасын, вильме удаланы. Совалла, юмор. Кунда перемышлен бара погенде, юксимен сигничинчей. Эпиграф, кунчинчин сигничинчей калашна. Ачала хаза елзенеп сигеуна, хорбада сада телефон бакалаш, сада мчук лишлереме, ачала хаза елзенеп малала. Ачала хаза елзенеп нагабин хайла баракка, хайла вишен, Хайларза онланма полювещи тёрслыне вижу аплазасын тёрслыне дузем трехуровневый типа знание, понимание и применение. Аплаза буланы лай оставадырил содержание того хайлава миллиона надырвал тишкеду и сунарла самахату мавеление рача аплазасын шаг самак себе хоин помножинче кильде классра ширую жинче пуплеве узгур мавелиси малала. Щичерыш пастован литература аплаза кайки тридюкипе этем ира озубе темара суном. Тölünze gaymallar, Kipling'in sılbi maylara, ona bulasasın, çun mlegas şanaşkaş tölünze хватlanza garam. Mülcesi şamba şaksın vasıyla zeytü şiçmiş pasvali kertsiyona programına. Kunda gayli kaplamızın sirin epilur pıray, no açıkta kunda açama şu dizemman, saklamış kasra hadi bir literaturu tak kırıznelerinde bulama, ederasyonu hadirle peşitmiş kasra. Kunda pırnı şuli, şinçin kısken gaz bırakır, manalar. Кунда плабузасын кайда хайлар тұрып, кунда буланы елай қастабатыли, хайлава миллионланды, сонамыз сумаха tuyma verенчек, малала. Хайры туслы кибегі шкул библиотеки серебе халиленіске, езелі көшағыл мана кулышныске, якут литературичен Платон Оюнский, доброды продашлама, Михаил Фичичаковын, аякыты вансен плабузасын сырвизини ядарына забужар забады. Мөжесіне хаккасты да якут литературичи материал совоземберин шук. Юраду жинчене жаған жата пилигім шуылтым, шитчіміш, сақымышқа сэмләді, ұмбек бұсылызем қаймашы, мана тема земгеді, шампания бесіне қазымары калашын бұл генеріне ятарыза. Ескі манагалары, южили горны, еп албашық запаны, кушақ запаны материалы, мана печетізі запары қадері, епсіге печетізі анжақ бар, епсіге книги бе бар немедек, малыла. Тепір книген де аплабузасын күндалы кыргыз литературинчен шанчық, аплабузан Аллы да Камбаевын сырвине, аплабузасын кушағын верене, малала туслы киберінче аплабузан петемшле малала. Вот петемшле гдар, петада малала, вот якут литературинчен, хакас литературинчен малала, вот малашлыха галар митка халебет. Шыне программа, чувстве программа через загадыгрение, чак книгелен за документ, был бин сайт тратырат временную институтинче. Книги издательстве Колорашын, общединный бусабузасын, пилигім шкасыра аплабузасын серин амышын чүрню лайк пултым шкасыра, видимо удалады сабула юмахилат шитим шкасыра, не был чевашсем, чеваш пулат папая не забыла забады. Шаксы вазуйла заявление, онда вот тованчыр жил, тованчыр ешенчен галамчыкне. Сакрымыш петухрымыш шкасыра бага, онда амышы рыбали, палгибе калашни хайда вазуйла заявление, шаралбада аплабузасын есет чылынчылакта, чеваш литератури шкул шайынче, чеваш шкулинче, сумлы бұрнешінді, сегенебе, ырлық сывлық, ішлеме вайхал сунадов, яланақ кымылы бұл нежен, пулышма дұрыш нежен, юратса халқаландар, забыны жынсеге тағы сумағы қалады. Учительзем сирин бұлда ұлыға шкулда, тілінзе қаймалла хиттіре вегендеші, сиге юраташы, сирин сығызелі чүнді дергіласа ачысын бәтнешілігеші. Мен хавыл чываш халық пайычым, мен кам хавыл чываш чығарши. Выл енченде хойынсыл бесене халықға сармазан, а халықға хошан сарылай. Хошан шкулачи шамсы вызене бұлай. Хошан шкулачи ашамышне сцены жинчен бұла забарат, екілде бұла забарат. Ваға халыққа сармазасын чынақтараға, пөчіксемен дерзем, шитінесе шанас келен. Тағзеге паянхи аплабузасын уявшан, шанбеге езелі сеген ешін, мен қалас керек. Малала бұрынма, манран сывыға жегіп бетме, тогда ховар пужарны совозене пақса дебі ғыт тишкерме, манран қарне. Манран чакма, пойдем Чуваш республики бе диаспорада, тован литературна Чуваш литературне вген деген, тован чилегебе литературу учитель зенчен тайма, учителе. Bundan konuşacak gelip olmak kurtarı. Булаза, тишкеге сплыть. Юрий Семенович, o adresi bakıp bir, kımışınca. O da. İlk yapasın. Olna передне сельсем, улап евер паттарсем, долах порнаш хусисем, чан чаваш ищенесем, талсана, Юрий Семенович талсана, талсана, Юрий
ялан халық азынжы, Устаяще чвасем, юрисемен чуменче, Таусана, юрисемен таусана, юрисемен таусана. Юрламалы Юрычеву. Баскова киндедара. Малолазмах Семенов Демьян Филиппович, журналиста Параскрит. Что живо? Как Юрий Семенович? Мейбур Республика Рим. Мейбур Чаваш журналист Сидения Джимена. Юбилей тебя Чунджереген солдат. Сылых иксен булдар. Поиси кажал гилже, шугу тагыр булдар. Но мой масад раскилмес, Юрий Семенович пул дейзи биледер. Халық поече, радиоға каш юніндеттер унзмахне, совизине, артисем болауын. Вырослада, чувашлада, нращен завизел. Книги издательстве Кларна, Шинин, Дешине, книги зене, ты цабагат бар, темрчухне, Аллах хаял саваны дебур, шагзенбе сарна бар. Барзмак ойлазасын, да шудес министерствен представитель Лайкова, езі халық қойды, чынныбе халық. Халық я тебе зана, тавду радимик. Мансы мақым шағын жақ кіскен. И bir yamalazın dedim. Hacat redaktörünce işlerim komünizmde olacak. O yalanlar redaktörü bulacak. İlk semerdeşim onu. Мускав райштов комендент прегенде шангравлашы. Демьян Филиппович, килерха, сине хваттер бана, тват пыльный хваттер. Максим Иванович Коротков, кунчухне, кушсагани, не хваттер пужанны. Ордерин мамин местер деши. А чем хотят быть хваттер пурман, пурнаве хваттер деди. А чем хотят? Езекет меня Демьян Филиппович. А, кажар, был Юрий Семенович полудень. Хватит кухня, альтур слашно. Ученик был. Демьян Филиппович, те приняли голособорон, те теперь Вижу Семенов Шинчен, Мускава Шахав, я кайдиня. А Малдан, или ученик Малдан был не голосовал. Киви печек чуть-чуть, Ярославский урам енчен. Керзе шүремели буфет курче, айылда. Онда артисем де писатель земде буна, шабырки земде, потом ибир жанатымар, хажатрашылыгынзем. Шау төте баша урчун жүхне. Онда ярзада барач. Угын тутту жере чөк, кага и химели бурченде. Вот шавында регинже төте башына Николай Никитин деген капкандашылыгын сотрудник каланы. Семенов ежир канадине төте пашы темжухне ширзагурачыгын курагригине кам минжухлишнине де ужаматне. Кайран бара куда жирече пиде чурнде шираза Семенов. Прежде крестенегин ревизор Занкайский. Гать укшадух масть мен дума. Рапите чурне кая төте пашы. Треть Матвей Семенович не будет. Кам он досидел. Матвей Семенович, редактор, советский чуваш редактор, Гать Сунран Шук, Гумар. И кимеш куда нать? Я помню, редактор заместителя. Она богать купул на куимень. Я лав. Юры бать не будет. Купулман, баракам.
Хаят Туюмзендерах, брошюра задумать. Никитин Николай Никитич был Никитин. Очень история была. Тогда пусть. Теперь полтора вообще Сирин Дендеш, Николай Петрович Ишендеев. Туксакова сейчас канала, у нас Махпара. Раз. Тынах так и Дендеш. Вот Краснодарский инженер выдам шкуртам Грензадовна. Николай Петрович. Кунда Туксакова Калашаганцев, Пургия, Юрий Семенович, литература Юрий Тапкора Бекиташ. Это была пуза качи, чухнех прыгна. Он чухнех на ильте, он ба токсипегасан, а палашный лайф прыгна. Каменен меш протеслых каласак такаров. Арежинджа, кирин ялдаху бар сарыджа. Кирин ялденегенне бар. Шерби районет регенне. А Юрий Семенович шивал таныш. А я кирин назан куши булды шукындана. Шавангада, но прежут малахтана. Вот хыбар сарыджа шүреймекре, аладуй булай, пуху булай. А это ачасын чукрумарын жахали, он чукне школада жинанасынca, ултты сенче bulmuşunca, кен şiçeğine koşuyor. Вот чукрумар аладуй kadar. Аладуй кемлек, durunca аладуй ханиза, ебуca, par Google-ın kabartma duyanı çıkmaz. Kabartma duyan karşı gereze var. Anında ben de başla yakse buradan, uyala yakse buradan ne kadar. Halice pulas koyat, koyansızı ne bular? Pulas koyat derim ben kuvara, halice şahıs maksın ben öyle. Hak yapılar kabartma şişe duradanske, karımın taşlardan mağlaşınız, kayıp yerinde ben bular. Bunda demler, Çoroş Birge'ye sınıf bırak, Çoroş'ta Çutçandalı'da sınıf bana deyip, yalan sinir bulma deyip yapıştırdım. Ne yapla bulma buldurat, acaba bu şey, acaba bir rüpsları diye. Çin bırakın deyip, şak sürüne bulagani, hayır. Çutçandalı bulunca, bir numara sınıf, Çutçandalı bulunca sınıf bulma diye, yalan akşam bulma dedi. Hakkı bu şak şubuşmamayınca, Шугушай версия, шагында говорили, это была пер шал латрахман, якоштайга, шагында соложенчена, это харченде Юрий Семенович кадарман, меня растамыжи, шагында лазамарашан. Шүренет варманинче шаргун хавасча, это агадайды ханы, туяндым кабыртма. Холхана терейге шемелені сазы, вишкин шир пулса болғат күчініма. Көрдім, бір бітше Владиленді сова. Шебішкім оне ян сынақпа, янраттарзақ кускал едіғады. Ужыншы шим күміл, техемлекне шимеже шимеліне манзақ. Шәне, сывыша, твану ерім дежін, бұрде чисын саламнарыш. Таныш шыпчыкне. Тавылын алжып шетменен ешкиже, тодын етте пычырскер числа жизененне. Чын поэзия түріне илтмен бұлінде вұрттын дұйма әнентім хам сісмезірек, кеверлі сымақтышы, хоть тем дезенде кубушка қабыртмаран шархут тихімдірек. Шетме пулы евір бұлянулы шишім, Чуным филехне кылтын тивры булмала, паларцах калам, ачалыққи шак сизін, пүрікшігі елебек учайлы күнжула. Вғыт шуны жем, шақ илер дүлі сазы, каныша учех мандаршы, көчіп туртветтек. Ялыжа ошпилых мевок угалашын, түрлі сымақ мерченен, хем ережібек. Кеверлі поэзия ожа янышын, таудавадыр қабыртма судагана паян. Шичі худ кучадайса хизектавадыр, шуғымлы ихравсызли булагана ялан.
Впечатление. Таван Аду Ильчи, Курзагин Бербайный баян, Тархасшин Василий Гаврилович Кембен, Ширавших. Кундакалар içinde, Юрий Семендер, Ялал журналда нумай işleniyor. Çınakta нумай. Bu işleniyor вывод, видим dünya. Таван литературна, найба чипице калама ударада. Bu işleniyor вот райба и bir şamırkçı. Biziknesi şav deri yur bulunacak şamırkçıyım жить. Нажинде зесен, сумлыш равжезен хайлавзенде серет кетсевыртна. Анжақта серет кетсевыртна. Анжақне халбек мар гонорар булна. Гонорар самаяқ булна. Халық поэзиясыне түлетеш теңгі дешірім бұз. Бірдеркежі, ағализіне түлетеш бірденге. Şamrık izine şikitmeli buz. Şutlarga şamrık savaş birliklerge şiirze kana bizetlerdi diyor Семенович. Перший литр ilme bulardı. Hal per страницу badıyla ilmesi по журналу bizetleze. Вот böyle zamana başlanınca. Юрий Семендер şabakta. Ona mınçuk lişkin tabanını bul. Bizetle, Mansur Zemurdaşı. Şabakta şamrık simvali, vırın dubatçı. Kunda şamşın ilgi bızıktav. Hoş parizem, de mandan dadıştayım şel, mandadıştayım şabi. Öteleli kumarı çilayjın. Numayjı, vidi il şerek keçi. Kem sılda bular. Там земли порча шель. Ну, позовем, я тебе где-то отвадок, Юрий Семенович. Кунда, ареба, твана был зрительдем. Мен кунда. Юрий Семенович ударул кисин день прозаик сирать. Это ж удаили как прозаик сирать. Самохран Лев Николаевич Толстой, кой никшан досыл Герман. Балақ прозалызымызен бұлны, капасылы Герман. А бұл Тюрчева мүлле бұйлы қатыланы. Сәуна білзесін, қашни ерги денево. Бір роман батынғы жайт. Жамба прозаигын, қабия, бұзықтері жұлады. Шелбудин де бір қалі, Юрий Семенович, шантармамадан шантарде, ұзына қысы қаламасты. Сол земезе бірақ дезе, юбилейден. Анжақта қоғыты бұл мары, бұл Бирин булаган зенеш, есі бұғытырақ, қойын савиземге, парыне, күресі жанады. Пұрне де, тада булаган зене. Сәмбек, кедек бәрі. Кынан, вот, Андрей Тез бұтақ лекар. Василий Гаврилович, вақытынға қаласы бара, бізді қаларында Ширавшының черек түріндесі. Вот мамба никшаны жай бала болман. Мана кашындер мұқтар қалат шоғытыр болмасы. Бала ғышын қала, кедет, жалау, деп шумана. Никшан да черек бұқса кәтсе бұтман. Шамбада жүріземе жай жана кезептен де кезеп дедіп. Видел айку. Ажу бар да, қара-бәрде жағыр сәне бұл ұштыр. Жүрізімеш, қағай қағада мағударын. Сава. Шунда демле бартын шуруты тарчмана. Мана самахкала майырик парзан аванчи Павел Александрович Федоров. Пора же варайыр? Пора. Регламент уже пора. Сегодня регламент алыштыр. Кескен, юрадель? Ал пичай, кескен кала. Виснем, ага, виснем кала. 6 минут. Паян Юрий Семенович кунда керден чималдан мана түйгөлден. Ал балымызда балпында гүлже, айоскарым икін қыда, чываш книги уйырміне. Сам вотра Аксеньев Лазуром. Экспромт деші.
конверт тежинче программа был, а куда варишь это? Аксиомин был. Юрий Семенгермер, Ситмель Вилик Шухрамри, Юга Патни Ситрен, Хон Вызык, Черелехне, я очки Ханамга, то кажется, его тарах. Пушка хайфра. Хон Вызык, Черелехне, Кататрен, Чваш, Халахне, Камалсихне, Пармилерен, Сой Гнезин Пусть Главнем, Серстилелеш, Турца Сивердин, Тавах Санаунжин, Санан Суазуха, Аблакузан, Тадах Тушля Ашинга. Сакану Ветрям, Шут Царцайна, Тебулаган Санигачбур. Был Сана Хакла Парневу не Бундер. Она саден день, тень сыва ергизем, тень синуха. Сарандаву. Регламентда ширип конуштанышын табылған пырсыны. Форматса шума керекенскер бұл. Форматса шума керекенскер. Байқачи. Алол Дмитриев Шубьянов, это хлеб. Юрий Семенович, Савадим Владпри? Ширахангуль. Ширахангуль. Камен тогда туксагала сейчас камылпур. Вера Севастьяновна Архипова, нацбиблиотеки Эшченя. Сам вас шинтерек. Сылусмада Кунелия. Сылусмада Хакла Юратна. Амбатина Шубаля. Юрий Семенович. Черневик Ебращанда, Чаваш Паранги, культуры Гельменчи, Гельменчи, Пеликуда Робота, Емля, Чапла, Уяв, Хакадарла, Хастарла, Чавашубалин, Чавашхалах, Юратна Поечин, Чаравчин, Юрий Семенгерин, Уяве. Ебхабидев Муванат, Межневисин, Паранчаганда, Емля, Консервизадинче, Выдларах Шилав, Чизе, Выдларах Журналистем. Ибер, думаю, у нас Вишугая, Лазачугая, Чавашна, Запредегинче, Юра Геветибеля, Величение Елизиадамар. Чинахтанде Юрий Семенович шундан кумаблин есть, он надо довольно жене. Между здесь Юрий Семенович Сибизембе, Нумай, Чаплы, Чавашно, Платитресем, Юрий Сем, Хайландан, Кевеление. Он Сибизембе подарил, признал коллектив всем, Халушканезем, Юрганан Сулисем, видя Юратса Жарандаращем, Шалынбада, Юрий Семеновичем, Уминче почта ятпар. Азилер ваш композитор Зенем, Астова Трибулярista Карлов Шузем, Тимофей Фанзеев, Герман Лебедев Трибуласана, Олимпиада Акакова, Нуачака Ангела Забана, Халахран Лазаровна, Чеварсин Галахерри, Филипп Лукина, Ушлан Грибалан, Юрий Семенович. Игорь Серембечин, Атачин Небемуктан, Квартире Юнадак, Пиринчак Чеваш, Кулаган Зинчен, Чеваш, Назабридин Челавин Зинчен, Пиринден Читекшихем, и Гемна Читекшига, Малье Селин, Севаземья Граща, Шабин Бегех, Магалада, Хастаран, и Гемнут Магаладар, Игорь Серембечин, Небехте, Мухтан Акбар. Селин Чумрабар Маях, он еще Сывлах, и Ньюшанчек, Юрада Водор. Ну, Юрий Семенович Сергеевич, равно Кундячига, Камрад, Саванлашин, Саванладов, Изир Пури Чын-Чын Телей, Университет Юрадат, Ялнах Пермбе был. Как говорил Даша Сергеевич, Шагин Балхам Гулявашки, Тавак Пермбайтин Килешин, Тадак Кидзиш Юрад.